Kastalatibyan! Kit ita, adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao akunana. Awan serbi tinangato nga adal mo, no di mo ammo arespetaren ti padam a tao. Dampok ditoy, programa tayo, Kastalatibyan! Ay, Dileng, naisurat mo ka di mo lang, dagiti imbagak agatangam. Kwa, ma'am. Anya ako agsao ka tani maladaw ako ni klasay. Nan, kita man detalisam. Adtoy, ma'am. Ha? Kastoy ka nga agsurat, Dileng? Kunak man no kunam a high school graduate ka, idinag-apply ka kanya. Kunaklaang dayjay, ma'am. Tapno awatan na kas katulong mo. Milk lang, di mo pa'y amaw, ti spelling na. M-I-L-C? Iso nga rod nga ipakitakan ka, ma'am. Anya da ito insurat mo pa'y dito. Diyak maawatan. Ay, dayta, ma'am. Coffee dayta, ma'am. Coffee? K-O-F-I? Apay, ma'am. Rong ka de. Basta agbalikas. Mabalina. Hay! Agsakit ti ulo kan kasi ka, Dileng. Babawi kun anangalakan ka. Intanto ni, paandar mo to'y lugan taning maladaw akong. Bigbigat nga gong unget ka. Kasano adyak agungat? Kaday tamot katulong, awan magayam ang muna. Nidileng ti ko na. Kawan, awan ang muday ta babae. Ikatagsan. Apangay katam kat naggagad. O kita ang. Talo pa lang aldaw na amunan ti trabaho na. Saan na masapol nga ipaun mo? Ay, coffee lang kas kada milk. Di na pa'y amuti spelling na. Basta balikas. Apay, masapol ay ako rin spelling. Ay sus, para kanya, saan nga agbayag dito'y balay day Dileng? Apaya si Mardeng ha? Kita matraffic. Ay, maladaw akong tunay! Anya nga ti maramidahan kat traffic nga raw. I-drive mo di taigay. Anya, bawal tilugan di taigid. Motor lang ti mabaling dita. Surutom timbaga. Saan lang ba nakita ni ti kasta ta sa anak nga estudyante? Kasanod no sitaan na tatipules. Ay na, siyak ti makisarita. Ingli-ingli sumanon ida kasta ka day. Ha, nalipatam sa amatan, ana nga to ti saad ka, kas maestra. Naanapin mo ka din di assignment tayo? Saan na rod? Kasano? Brown out. Idirabi Agungat manan ni Ma'am Tero rin. Wala na rod. Day tangiwat mo. Mangag na ka. Isunday ta sumungan. Sigurado asuot naman ang paborito na nalabaga a heels na. Sigurado Oh, iso ka talagan. Good morning, ma'am. What is God in the morning? Ha? Ha? Anya, ma'am? Let's start our class. Go inside the room. Yes, ma'am. Pagod mo morning kan tumat ngamin. Anya nga ita. Napabainan ka kat nga rudan na di na oras. Uy nga rod Awan serbi na mo dayta ang maestra ana nga to ti saad na. Makasisirap jay bag na nagsilangan niya. Agraman lipstick na. Nakalablabaga kan makasisirap abag kan nakalablabaga nga scarf. Uray no permit ipudot na kan naka-scarf latta. Nakapuspus-kul pa iti lipstick na. Saan nabagayan niya? Class, listen! Listen! What are you laughing for? Ha? Ma'am, naman saan iti lipstick dagitang ngipon mo? Stop laughing! This is your final warning. Stop! Or I will fail all of you! Ma'am Dolor, umay kan makilugan kada kami, no awan pa'y mang sundukan ka. Ay, marurudak iti dayja a driver ko. Ne, apay jay driver mo, ma'am. Nayaw awan sa manin Ay, asino aya ti driver mo.
Kunak man no nila kay mo ti mangitultulod ka. Ay sana, abogado nila kay ko saan a driver. Ay, Ay, di mo mat ngamin iam-am mo kada kami nila kay mo. Busy ngamin, taado ti kliyente na. Ah, Sige, umuna kalatan nga gawid, ma'am. Urayak, jay mang sundukan niya. Anya ti inararamid mo, ta nagbayag nak asinundo. Winasingak pa na tilugan Tay bagam tumanan, nakababain ka dagiti katrabahuam noon, narugit to'y lugan. Pinaguray nak itinabayag. Uy, amaw ka sa narumbang aguray ti doktor akas ka. Nakaluton ni Dileng. Madamang aglutluto iti mayak. At nakagrocery nga raw. Naawatan na mo lang, dagit insura na agatangan na. Saan mo kaning naungong tan ni Diling na narikat tagbiro kiti katulong? Ado dita. Pudno nga daw, ng sanda amanusan ti ugalay. Pumanaw na matla adagos. Malagip mo, di nagtalawa katulaw. Ay, awan malagip ko. No saan mo abaliwan ti ugalay mo? Pumanaw tumat ni Diling. Ay, adang dagito'y amo ko. Kaya't data ti inluto kasi daan nang runa ni madam. Idasar ko latan Makaamo ditan noong tanak manan. Uy, daytan ni madam. Oray diti unag ti balay. Naka-high heel. Dileng. Beling. Ay, yes ma'am. Agidas-dasara kun iti kanan nyo kani sir. Anya dayta inlutom. Ay, kat na imas ma'am. Anya nga ro dayta. Saan mo't anai, mas tikita na. Adobo dayta ma'am. Kasta, ti pa naglutom iti adoba. Medyo naksat labasit. Naksat! Nagluto ka, iti naksat. Uray lag shower mo ni madam. Hay, pumanaw kan! Anya madam? Papanawan dakon? Gapulang iti medyo naksat alinutok nga adobo? Diyak kayat nga talinaod ka pa'y dito'y balay. Iso nga gawid kan. Anyamot ni madam kon. Nagsip ngatan, papanawan nakpay. Ipabigat mo matan ama. Get out! Get out! Naksat labasit niya yung lutok nga adobo. Get out! Kunamot kanya ako ni ma'am. Sir, Saan ka pumanaw, Diling? indon bigat mo to na sir. Saan nga itatani? Awan mo't pagluganak nga agawid di baryumi. Kasaritak ni madam mo. Saan ka na pumanaw? Ha? Talaga sir? Narigat tagbirok itay ti katulong. Permi sir. Nang runa no kasta ti among. Umaninglis. Umanungot. Agbog ka pa inusomro. Ngala, pasensya amon. In ka na ginana. Saan ak narod apo manawan sir? Uy, saanin? Agyaman ak sir. Thank you at talaga. Sana dalawa ang puso ko. Hindi na sana. Kunakmatkan ka, pumanaw ka! Ay, sasapo. Ay, umay kan diling. Di kagbat-bati. Umay kan. Amay nga ka pa'y lang ditaw, Kunamot ni Sarasana ka pumanaw, ma'am. Ay, ma'am, nakatimpla akong iti kape. Tunay! Tunay! Bigat mo ta pumanukkaw ka. Apay alinapdam ni Diling apumanaw, Linapdak nga raw. Kano pinapanaw ko ni Dirabey? Day takot ibagbagakin ka, Diling. Di adal kang agpaisaw. Ngam awan mo't asim iti pada mataaw. Di mo ibagbaga ti kasta kanyak tunay. Tadayo anangat nga to tinagdang ko ngam iti sika. Laglagi pa nga elementary graduate ka lang. Dahil ti Mart, ti palagip ko kun ka. Awan serbi tinangato nga adal mo. No di mo amo arispitaran ti pada mataaw. Sir, tinasayaat. Agkapi kayon ka ni madam. Tani, mapan kayo man na nagtrabaho. Siyak lang ti mapanagtrabaho. Taday ti ataw. Isulaang ti driver kaw. Kat isumat ni misteryo, ma'am. Amumod nga hindi palang awan adal kaw. Apay nga raw da kinayat nak. Si kanto pa'y tinangkamkamat kanyak. Ay, makapakatawa mo ti love story, oh. Pudno ka di dayta, madam? Quiet! Ay,
Ay, maestra talaga, naungat. Ay, sige, agkapi kayo nga rodon, ma'am. Kastala tibyagan niya dileng. Kinunampay, sir. Hoy, si Katone! Kidda-kidday ang sama ni Dileng! Tilamad manlaw mumut. Kinidayak ayamot. Nagkirumak labasit. Ibagamaw na kinidayak. Sika talaga, sir. Joffer, i-drop kung saan day ka subject ko. Apay nga i-drop mo ngay. Saan mo't anarigat iti panagkunak? Pudno sana narigat. Nakaungungot ni ma'am. Ano sa mon? Manulang matabulan at teacher tayo. Saan mo't nga ron ang maaw-awat at di pa nagisuro na. Nakaununag ti English na. Saan ko ang maawatan di pa nag-explain na. Ano Sam? Kasta nga ron ti style na. Dayta ka tirigat na. Nalaing unay ti tao. Kinunampay. Ay, isuday tan sumuad. Ay. Good morning ka. Good morning, madam. Ay, good morning, madam. Ay, nakitam Jerry reaction na. Ay, inisnab na ta. Imbis ko mga umisag. Ay, kaslasaan nga edukada iti kalad na. Wing nga rod edukada. Ngam, bagsak mo't iti JMRC na. GMRC. Anya nga minan timining na daytan? Good manners and right conduct ko na. Nalipata mo. Ha? Ay, won gaya man niya. Inadal tayo, iti elementarya tayo. Hi. Good afternoon, Ma'am Dolor. I hate the system in this school. Ha? Oh, taapay, ma'am. Anya ti di mo kayat? Amom, no anya ti parikot dito nga eskwelaan. Adda ka di? Agtugaw ka man, Ma'am Dolor. Tagsarita taman anaimbag dito yung faculty room. Ti problema dito nga eskwelaan. Tinakaro a kinakurang ti professionalism. Imbaglakit din tadakas kanyak anangato ti level ti inadal na. Kasta ka di, ma'am? When gayam, adda memo ni principal. Anya da ita? Required iti amin amang isubmitar tayo iti lesson plan na. Itangal daw. Ako I don't need reminders. Ngamin, nangato ti saad ko. Sa bagay mo't kit di, Ay, una yan. Awan mo't jay driver kon. Pudutin akmanen no kastoy. Apay apudutan ka, ma'am. Kat napigsamat ti angin. Kasla signal number 10 ti angin. Sikan sa ngamin tinangitugot, ma'am. Panawan ka man langan. Hello. Sa dino tayan mo, tunay. Unang kasukunin na ig-eskwilaan. Kwa bakit? Anya tinapasamak. Ayan mo. Sumumbat ka! Andak dito yung balay na dileng. Anya nga itar aramidom din Nagtaray kami na. Anya! Diyak kaya't ti ugali makasta. Imbag pa ni dileng taman nakaawat kung saan anaungod. Ay na! Tunay! Mahay blodakan ka! Saan na kami abirukan? Sino dayta? Ni madam. Nan, siyak man ti makisarita ken kuana. Oh. Hello, madam? Agalwag kayo kanya! Dayta puso, madam. Sapay agmay may saka itan. Dagiti awanan ba Talaga pinanawan da kong. Kati asawa, talaga si Muro tan kinidileng. Angam, ay, maamiris ko itan. Agpaiso dya imbaga nila kay ikaw. Awan serbiti na nga tong adal mo. No di mo amu arespetaran ti padam a tao. Kunana. Sa bagay, puno. Ngamin, tinagtagibasit ko ti asawa.
Isu siguro ang nauman iti ugali kat pimanawan. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Awan serbi tinangato nga adal mo, no di mo ammo arespetaren ti padam a tao. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.